Oh my... Ej! 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 Julija evrov! Ne! To je rekord! Mateo! Ne! A se spartaš! A se spartaš! Peroneja Cisi. What the fuck? Ne! Ni šans! Ni šans! Denis, daj! Večkrat moraš pridat! Kripto tamo 2000 evrov! 1000 evrov! Pero najjači si, jaz sem pičkin dim zate, brat moj! Kripto tamo! Halo, lej četkofu! Čeli, ko se dogaja? Ne! To je nerealno! 1000 evrov! 1350! Jaz sem padel nezavest majke mi. Kva? Kva, lej, kva četo dogaja, noben ne more verjeti. Lej, kva se dogaja v četu. Kaj je to bilo? Rekordna donacija v vseh mojih letih streamanja. Do zdaj držan bil rekord 500 evrov enkrat. 1000 evrov! Kripto TMB! Denis! Pa kaj da človek naredi? O, majko. Oh my god. What the fuck? Sorry, Denis, majke mi, to je prizadeto. Čestitke. Oh my fucking shit. Oh my fuck. Oh my god, brat, majke mi, jaz ne vem kako. Kaj da temu Denis, kaj narediš tako, kaj narediš kripto TMB, kad ti nekdo tako spuca? Čakaj ima, pa to je noro. Ja, jaz, če ti dam jaz odgovor, kaj jaz naredim, ne vem, to ne bo zate. Jaz se majke mi tresem, ne moram verjeti. Evo, vidiš, kaj delamo mi dva, pucava. Ok, ne, veš kaj, Denis. Tega se pa ni zgodilo, to pa zdaj ne moram, nimam odgovora na to. Tega se pa ni, da je nekdo iz prve Lej, če zmerno ri, jaz majke mi. Jaz drugače na Instagram ne dajem donacij. Tako, če je 300 evrov iz prve, uno dam na Instagram, ampak to je fucking, brat, jaz ne moram... Jaz kar ne moram verjeti, cifra mi je kar čudna. What the fuck?